Sasa say e level dia ban say no so yesika e be saje eno so ye di sasika ne be ye den e be kanyoma bebre di sika ne be ye be wiase ehu de di sika ne ye nti enye teachers allowance na say nurses allowance ne na aban tumi nye bibia sika ne wo ho mpanifo na kasa na matena sika ne so ana mo di sika ne ye di omo pese omo di ye se mo si sika ne wo say emre na so say 4 years na so na ye politics aka mo nye sika afanye so mo di be ye sika be ye campaign na den na teachers for ne nurses for ne do mo be kasa sika ne ho a omo tumi di ama omo allowance na omo so benya kakra ne omo so mo tumi nye bi mam sika wo ho Akwaba sonko enkoma wa wo hwe mesabre e wo too much GHS so gana wahala dwumadie e na ebre aso say mo sonfo mu nuaba Chris Kapamede eba ebebe somo na ebusuafo ene de ya mene wo kasa eye Captain Smart din sembia baba tu edwade amaye mampanyi His Excellency Nana Dodankwa Akufo Addo a wo chema asesa de no mampanyi ye na adwense wo ye na wo tu ho na ma wo no wo bebo ne nsem ede amano na wo bibiara wo beba abonten abekasa ede atia mampanyi na ne sabre ne de ono susu begina aka bi ede amano enese wo sim eye Ghana hanomo eye teachers training allowance ene nursing training allowance no eno ena edrini eye wo man se sika ne betimi de aye mpuntu dwuma aboa ama wo matimi enya bibi aye nanso dane do mu kosko a wo mo gesa alawa ne nyina mo wie no mo nya eye posting de a no mo de wosun no ene agyajo no ene nam radio station na wo mo eka eye ehwo nsem na wo a wonni ma de sanse ne bi besi na ni so de ene wo asombo de wo ba gibi ne no nanam so amadodo na eka se ada bi allowances no so eboa because obo ha nkanya allowance na nka school no kra wantimi anye den anko enti de wo kan de wo mo no enye adwen abusi en ko tie Captain Smart nsam no emra ye ba ya domu esuko ye dumra esese ye hwe policy eni kwanse ye hwe party ye wa bem me any day any time mempene ade bi na mo friend no training college allowance to teacher den allowance nursing training allowance e bogus and the unnecessary financial burden beto aban so you get it me say na na do twa sa de no mu a mebbo me nsama ma no say obia ni wa obetimi akasetia na mepene wokurum ha because they tell say any part do I what teacher training colleges no say your friend the colleges of education I don't know any part do I what various nursing training colleges no one do the sika sa allowance na aban tua no Sasika no aban betimi dia expand hospitals na fa won gu dia tua on kasa wo wie school a time na mahama twa mu no me bo me nsam you get it even though na me ye fa be wo so di dinatem if you don't get it forget about it but me busa teacher colleges of education and nursing training for say wo ba gi allowance ne e na wo be wie school na wunya adwuma nye e mu dia he na wo pe I interviewed one lady from Ashanti region, also per allowance. Say ya me no kasa we nursing training college what trefie na so willim na wo from me phone bi o a. Onua. Yes, your friend say Sevia Ochirimensa. Sevia say willim na wo from me phone bi o a. Wo yare. Sevia say willim na say wo from me phone bi o a. Wo yare. Be bo won sama mama me. Say we impost you. Wo gi allowance na me busa wo say ayeye bia no wo be gi allowance na wo be wie school na wo nya adwuma ye de he na pa wo so pa allowance wa gi allowance say you actually mensa di allowance na 100 years you see instead of us as people to sit down to think about policies we think about the people who are bringing the policies you get it this is our major problem it is say wa gi allowance na wie afa na wo be so atena me yoden Nana, this one you have my support. Fellow Ghanaians. Allowance no twam. Nabuachi to remove the third. Nana, allowance no twam. To remove the third. If you say, tie, adiano, and adiano, ebu abankom. In fact, what be any so? Sa santu akwa nursing training college. What's the common allowance? Wa bra me ye degree e wo Legondia wo ma me allowance eno anya nursing enu na yes eno anya nursing onua eno anya nursing yey eno anya nursing na mahama na nkasa so oni balls time no twa mu a MPP ye born mfikitu abi o si hey mesetua ye dwene mu wo with all due respect it's about time
we review. In fact, listen, let me say it this way. We need revolution against certain policies. Let me repeat this. We need revolution against certain policies. And one mebuno, what kwaji allowance ni wo school ni wi a. Wo be wi school na ban sika na sa. Ontimi fa wadwom na wo bre. Mo sorry a, mo gu nursing training college wo. Any teacher training colleges wo. Say mo allowance. Say ya me no ka say 8 months ni say ban to allowance. Are you guys not surviving? Mama yandwi o. Ghana for yandwi ni enjai jibi no. Mama yandwi. You get it? Bosome watwe kwa ni mu ne aban to allowance. But mother was school. So what it means is that without allowance, you can still go to school. Allowance no buy no intake e reduce here. Nipa do wa ye form school no. Nursing training, ni teacher training no ye teso. Because aban fees so betray allowance. A lot of people were denied their rights to become nurses and teachers, all because of this palpable, miserable allowance. Say I'm no say national na other for said ya wa wodo waso akotie no na chese ye mama Irene e wa ha no ma ye ne no ebedo ensem no mo esuko se woni captain ebe ya adwen se eye nursing any teachers training allowances ni ye ntwamu ananti mo nka me hoen na ye ma eye nakwaba mama me akwaba enua bibi aboko de na me adomo na oso e na me adome so me ho eye na eye captain Smartin se mo de tudwa se na do wontwa nursing training any teacher training allowance no mo ne ya adwen me pacho me ne nya adwen adentia dentia me ne nya adwen ni se nursing for no bi ho obewie no onye djuma anye iti wonye djuma anye no na otifie ebe posti ne yem posti no wanye lokia na waka ni school na akwa no fa so bi ambem ebi wo ho nsusu a ebe posti no teacher for no nsusu no ebi wo ho no ma obewie no yese kwaye exam so kwaye we ni nyina no ya ho kire iti allowance ni de me mpene so se ye ntwem ese se yen fama omu yen fama nurses for the teacher for yen fama omu. Oh okay. Now mommy yeah according to Captain Smart wo kire ma se sika ya ye de ma wo mu yi wo mu nya wi a eno na ya na eno ntini yentimi post won because we wi no aban wo ni sika bia ma wo post wa wo de ebetua eye woka eno ntino nko susu se anka wo fomfa wo mo ma no omu ntua wo mo ma ni fees no na wo mo mfa wo mo enkom se de be ya aban betimi aboabo se sika na no because ye hwe eye greater Accra ye hwe eye Kumasi ne de keka ho a se nipa every region bia ne se nipa 30 krampo e na eko eye suku ananse wo ko training college na sa 30 no obi aban ne baba betua nipa na allowance oboabo se sika no no obetimi aye de ekipi ene wo post wo betimi de atua enti hu ne se ekwan bisu wo twam a ebeboa mi de otwam a emboa dentia meka se emboa ni se obi wo ho no ma ni kondo so person ye nursing oni sika enti sa allowance no de amano no ene na betumi aboa no na kakra ne ma me wo no 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 so de account no to me de ewie na de be ya ni se aban no ma nani nko friend say hospitals ni mu sebe ya ebe bie mu ye be CSM sebe ya mo so wi a o metumi anya adwuma ye na mo wa mboa ama ye ntumi CSM sisi bi nka ho de a ena mo wi mo nya adwuma anye ena afin so no allowance no anya nurses for ni teacher for nkwa na de ma mo o ma soldier for bi o ma police for bi o mo de o mo wi assessment na ya post o mo ade na mo de ntumi post o mo na nurse for ni de ntumi post o mo eti o mo so ma allowance na mo ji no edo so ena ye ti o mo so de ni so anasa ye fa sa pepe efanti omuka enye sa no so yentwa soldier for the man police so yentwam se yentwam dia ene yente so yefa emboa nurse for no na mami say yete eye ebinumo dia so ne de ma eye ebinumo na ne eye esu a anesifo no esu ne ajaju a wo mo etwa eno ebinum so hu ne say after say we wie nursing training say abaning posti wo krampo na at least we bi kakra wo krampo de anka ye for support eye wo hu kopem say we betimanya bibi bai ebinum do mo nsa hye mo dem refem twen say aban no ebe posti eye wo mo ansa na wo mo aye bibi anase wo mo anya bibi sa eye sa afo no so say na wo hu wo mo SCFA ade ba kwa wo ye hu ne se titiri graduate for no wako school ewie no
why na adu say nurse na obeye ne de nurse ne mba ye wote ho okay na nsuso nye sa nurse say ekono nurse ne mba ye no mpo no obetumi akohwehwe adwuma wo baby foforo na wohwehwe adwuma ti say dia okay obi ho a o wasua nurse so obi ho boutique opo obi ma one ne be ye adwuma one ne betumi ye adwuma no se be ya sika ne bi ba obetumi bi akwakọ ye nurse na se kwan ba obetumi akwa nurse e na afi so se no susu kwa no se kwan bie kra si ye fa nkofo adwuma mu kra onimo bi a ye mfa okay onimo bi a ye mfa e na afi so so wetu sika e de ahya ase afa na yetumi afa wantumi ntu sika ye mfa leche se nyankopo ama o favor na nto osudia obetina ho a obekọ nurse ne bewie enim bibia so so onye adwuma anya because onim panyi bia obetumi aboa ama ya fa na mami yenhwe Ghana for said the Captain Smart eka no yes ha alawa yi ne de keka ho yi na ma aya aban no enni eyezika wo hwa aban sika wo mo enni a wo mo ntimi mfantua eye ebinom adwuma chese wo mo aye no aban no ye ekwan bi se wo mo ne ntimi enhwe enye ni ya na because sika no tax e wo honom wo jeje to ne nneoma de free eye baby enti se ebimu gina so eka se allowance nkofo je na edrin aya aban ne ma aban ntimi nya sika wo no mo be ya adwen me no mo nya adwen enya allowance ne na ma aban no ntimi nya bibia sisa oye sikadie ni doso because mpenifo no wo hon ma sika na wo ho sika no wo ho pa nso mpenifo ni bi wo o matena sika ne so ti say friend say to ye twemu eya de eboa na so because of nipa ba ko odi sa to no na ehu de edi yenti na ye twem se ka be say 20 100 kwa twem e di free akwa ko ho kra say 50% e dey kwa ye sen ye tumi di ye bibi sa se e level e di abai se no so ye sika ye be sanje e no so ye di sa sika ne be ye den ye be ka nyoma bebe edi sika ne be ye be wi ase ehu de edi sika ne ye nti enye teachers allowance na se nurses allowance ne na abai tumi nye bibia sika ne wo ho mpanifo na kasa na matena sika ne so ana mo di sika ne ye di o mo pese o mo di ye so what is sika ni was say emre na so say 4 years na so na politics aka mo onye sika mfanye somebody buy sika buy campaign na dey na teachers for nurses for no mo beka sika ni ho a o mo to media ma o allowance na o mo so benya kakra ni o mo so mo to menya bi mam sika wo ho nti o mo ye o ma dwi ye na o mo ye o mo nyoma ni ye o mo benya sika because E11 na kasa kwa no edi sika bebe na sika bebe because no mo kakrambo say yeah you transfer sika na say wo send sika below 100 cedis ayente and so wo send ayete wo send below 100 ayete na so ebe ka cho say yente wo ye boa ye pese e ka no kra na ewom ni kire ye na mo gi so wo a wo send sika no ona obehu ni kra ewom say na e kono eti we die enye nese allowance bia ne teachers allowance bia na emma abanu to menye hwe yo mommy ye de yankomo twetwe no eba eye na wie ye a enisa efutu oben e na wo de ebe ma ye nuanom a wo mo ko nursing school ni eye teacher training no de afa eye ho se ebre ne so se wo mo ewie a wo mo pe bibi nye anase wo mo ntena semfo mo sanhyo mo de mfa mo ntwen se aban no enye bibi na wo bibi nso de ma aban na wo de atudwa kakra meka ne se minuanom ne omanom no de meka ne se wi ase ye won ye nsu adwuma baako okay yesu njuma baako nti wakosua nursing school na wie waboka mom na nsuso no mentena se keke okay se chinchina ji se apostle so koye juma government hospital kwana ebetumi ayeye obetumi aye bibi fufo obetumi aye juma wo friend say drugstore kra no obetumi aye juma wo ho obetumi aye juma wo private hospital obetumi aye baby bebre se nsuso nursing kofo bebre aya obi wo ho abrowe bi tifie ye po bi mana hwe no ne ye atia neka obetumi akoye saade no menye se chinchina me professional ntinu ese me koye juma okolebu 37 reach eno kwa na ebe hunso akones na wie kakra obetumi ayi a ebe boaw ama wo so tumi tintim a wo sabe ko wano ne de bomodi anaye na men depend se chinchina aban na be ye ma wansa obetumi aye bibi ntimi aweni na ye ebe boaw na webusuafo ni na yo
Mommy ya beda eya wasina ebusuafo se de eya maame Irene de nsem no atu edwa no eno no so ne ya adwen ana ne Captain Smart mum eya adwen wadwen che no fabra ebeto ye comment section ubehu ye maame yi ewo eya abeka free pipe down second speed ramp no wonsa benkum eso a eya Reno Ventures onya edru ho no monko ade a ye maame ewo ho no eye ensuo ensa bibia wo pe ede aye wo outdoor engagement ni nyina ubenya bi ewo ahan mabusia aha enam de ensem no esie da sene ye besan edi ehia ebi makram